And with the new year comes the first independent Polynesian state of the 20th century, Western Samoa. Alo bala wina, alo wina. Kacau au atas ini ya. Memang baru oleh kono fai tulah kono. Ya soal kuat. Oish, kalau Malaya dia Chotiu Senpafi, Siusta, kacalo fat malole, cuma kalau mai out. Kathleen, tanlo kacalo fat. Malole mah kacau mendia fia, babe, askako ah. Calo fasione, ucipo, dan sungai riki aku. Calo fa file musa mueli fa calo fati. Oh, Wamstead North Manawatu. Fa calo fati malo lava. Calo fa Zafia Brenda. Liuki malo niko siosi. Fa calo fati malo ma fa chamedechula le fiafi. Muri pola nai ai uvali fa nini fa calo fati iloma Melvin Tan. Sen. Ya oi deu sum tua. Ya po oi for tama ka kere rope ka waku o tama por su makwa wai ki wai le a chalo fa leota lina vai maunga sa ena chalo fa tia acho fine ya pola o fio fo si malila le ya tawa John fa chalo fa tu malo ma mo mai le nei tu le fiafi au va sa si man malo se fu maria sungaro leota malo lava ya neta sing is in the house. Tio mai mutala mai au. Pela fo ia kopo malor se fu manuia, he watching from South Park Poland. Bui kalo fai. E malor se fu manuia, lo fa kia oi mare ai ngari ia po. Ina tunu e te alala ma e papa awai. Jamai tia. Tua le pole pase ku ka fai. Vaenga se rongo fatalo fatu perki te funga, malo se fu manuia, fatalo fatu ni tu le fiafi. Yo se fa falupenga, Chantal faleva ai, malo se fu manuia. Ash Sia, malo, from American Samoa, ya fatalo fatu ya oi male ai ngali. Palota Olotoa, malo from Queensland, Australia. Lupe El Opetaya malo, hello talofa. Tasia Mayu, Oeti malo la panafo. Jaula papa, fatalofa te maima. Pasi kurungostinale, matamua poking se fu manuia. Lau fionga lo longa, falisi malo, alo siale. O me ole uso sa fasko funga ngati. Sa wape sta malo, fa muina ula fatalo fati maso na lote malo. Lau pama va fasuanga nasa tua utu malo John. Olo manga fatalo fati malo, ma ele Cornelio fatalo fatu. Kiasu ya polo fionga au pau se fumoni ya ole uso. Lau fionga fo ya tumai ma asen fatalo fati ya ole tina. Sia se olo malo lava. Ule manganoa Mau ingoa. Esta Hans malo yone tu waiti go letter brown. Via Nusila. Romeo Yesivi Yepole Sivi Fort malo Christina William malo Sufu Manuia Juliana Alu Ana Rosa Farao malo Erika Famuina fatalo fatu Ana malai fonoro pati malo Sufu Manuia Fotu leafi Mau fanua malo John Aswau fatalo fatu nitula le fiafi Rotarua Sotanga leu malo ngalo en se misi fatalo fatu malo Ruta sefo talo fafua 2 AM
Auckland, Utah. Is that Auckland? Utah manuia pakaftai. Pasi kuno Malaysia pasi kosi. Jamane langi tufunga malo Illinois Tavita. Tasi tilen lau maonga Nico si mani malo. Manuel pule iatsa fui maono malo. Fia no usila. Ina la kwa mole kusua fastamali. Le sengia la wana fatalo fatu tuli kalolo malo sa fu manuia. Fatai mafuta manitu la fiafi. Felila sa fo ila and John. So midi malo Perry. Ketu ya isu fu manuia. Talo fatu beauty laupua malo fu manuia. Frank Malo Maalo ia pu Maalo ia Frank Maalo se fu manuia talo fatu netu la le fiafi malo wala mo vai foki ke o media kuso ya era wo mangele fata ape malo ia le mafuta manetu la le fiafi sana mavaenga ia se uso ya wala mo ki ke o video ku ngalo mangkali mele asia Tui alasi malo Tony va asili so fu manuia kolo tita lua fale mana malo viola ole pa viso si malila fatalo fatu solo fa penga malo so fu manuia dei sulai fatalo fatu malo ma futa manetu la fiaf hero tu unga o le saku fa fonga mai ori le fatalo fatu pese sa usuina la fionga ya fui mono se tasi fo yo to fine e le to fa ilo na sao de musika e langa ka nga pe se ya vol va ngale link la ko YouTube mala ko ilunga Spotify so se speciale le ko ka ko ele o ne le right on pesi so la share ai e fo le share ale alunga ka ko lai e share ai le ku pe alu ka ngale o ninga pesi walika ke ripa ya si fonga mata ngo fio le fiona por to fine fo ia silia por le fiona fu mono anai ia wali lo maka kule to fine pese e nga ka fasi silanga ta ua lava le fifa ku nia fiafi ia ai o ke fa vio langa ari pati te pola ka lo fasi o ba lo so o mai mai ngari Ruta sefo kasina ka musika langa wadi diu longa so fua fo I tulanga fo leli al ka musika yaso la sa tala fal polu o kalo fa passe ku so haron o tupu emeline fa talo fatu neolin alem lo fa ku lo so ya awa pa po manga va kamalo ma telin malo so fo manuia captain fa fua mai o so ngai ko ke ngai mangu po nga ko ngai pang maloa talo fa talo so marko au va Christina Smith sai fo manuia sei na fo lava e kalo fa passe ku ya sinta matiu sola fa rupenga sa loa o ngaki ofe malo sai fo manuia chain vai nga au fa talo fa kasi ka ko peseria ya alo lo ka ko oria Helen malingi sai fo manuia pasene pulenga fatalo fatu fui mono tai pe tai fatalo fatu yo apo fiali so fu maruia me so alo malo Samuel wati fatalo fatu malo lava bika oso o ngawa ya pio ya lo fakuso ya rama lo leva ula right malo so fu maruia Oli le li lo malo silia. That's a very nice name. Pete musu se fu moni yo se fu yo po malo. Tolopa, Domenico Leota fatalo fatu Caroline ngalo se fu moni ya Latina and Rose de Paul fatalo fatu. And su fo nga nga Samuel malo ta lofan o soli passe kuru. Ete ata mai tau fa alata. Pero baru rumah kok pasti aku masuk first mari ini. Kung ati ofe tu na mari so first time si Cina deh. Si peni mawa so pemania ya oleh usuk. Oh mai. Chau chalacho chau chalacho po chau chalacho malo.
tango vai ese su asai fu manuia faatalo fatu malo ma futa mai pa napa George malo uso o pa napa George malo fai o tamari le Perina Bridget yo pasi kurunga lilo e lia faatalo fatu malo le afa le au pepe soi fu manuia Andrew Fonga soi fu manuia sa Solomona LJ malo Boca and Lotu soi fu manuia sana mabaenga lole sio pasi kuguska mari e tafa fonti karofa tumhatsali mafa le afale au pepe pasi kuguska mari ide ngo jole afua sa va ma lo so fu maria fi man sal mai au Kevin pasi kunga Kevin kalo fai ka ide anga wa lalo aile atulanga Rasela Maria Sieli alofa kuda fionga i. Se uso ya wapsuanga tumafono no beneta. Batala fatu sini lave. Te vanga ya lo fionga le lipule o le kako sa freight. Ya, batala fatu ya le uso malai ngari kulo hoi malu. Te vanga. Ya polo fionga foi tole afua. Ricaros. Ricaros. What's up? I hope was out. Fade ngolo suafa patalo fate atu fili simi tai mai ma lo sai fu manuia vai stapu sai fu manuia le afale au pepe ma lo ko lita ke yoni sai fu manuia Solomona au JG so seli panu ma lo fatalo fate roast pola ma lo lava le ma futa mai Nicolau le sa fatalo fatu sa vali sa tele malo lava Seria Moas soi fu manuia tule malo so haro no tupu e marisia ka ko kumaro o enga wa ngo foi a piere aro ai sui o ka ko kumaro ko do ko fangai Selina se fatalo fatu malo lanu fata ape soi fu manuia la sunga le lia o fa fata ma futa mai Pida lem sem soi fu manuia e umalo marka ko pesi Tau mawhai atu ai o mai ua tūlei. Ia, le sa tu whafunga mai se tasi fo e musika. Ia, i se tasi fo i o legend of the music. Malo sina mai tai, so fu manu ia au te fine marai ngari. Ia, o te iloanga ke mai mo mai ngai Amerika Samoa. Le sunga ia sua, ia po le fionga ia tolu ma nave misi luki sua. Alo Helen. Alo lava pira lem sai malo pa tolo sio le atua vau ka lo fasi uso. Lo fatia oia pa tolo le atua vau uso ku ofe yo kamauri. Como que fale anga me fior mo ko sa kwala. Ko ba unga po le fa fale anga. Ia. Ora ka ko sa var pa talo fatu ni tula le fia. Il ko mai mo mai. Ia o foi ngai il makalo kalo e. Foi ngai ko mo mai lo to so fu so wola. Ia ni tula fia o le fia fide lofa. Muri ya male alofa fa awa o tato tapa au sidi lang ko mangava o le foko mangava le vongo mangava mai yo le ala fo night wa yenga la kuka ko o ile afia fi mire afia fi ai mua di ia le alofa male anga le o le atua ka o ko le anga ko ngur ka si fa inga le ala ka wa ka ko la fo la so mo pe fa i fo i lu pe mo le tai au ia ma paki pakia ka paseipu ava mua le atua ya le boka ko ko la ru fi ka i lungole pe anga ngalo le ea mai ta wato lo ma volunga le oinga le masinga na fo i tuor ke lope o lo to mai mo mai ai fa talo fa to ni tula le fiafi vi ia le kwa se ki ale aso ia fa ma lo fo lo sa inga ruenga ele fa ngo fie so i fonga le to se i fo mo o lai le boka ko vai ngo ko ia ngare la ngo ko le lima mingu ke a wala kila lo viti e fa pe so i fonga o ka ko le au pisi le pe la o to le fo le ale pule o le tato company freight le o le ahui o le freight gear pia o le ia ka ko siuso le fasa lau le ai mo ka ko po ka mai le ro malolo le lava malolo nga so fuanga le fa ko aka ko malolo pe asa vala a le tu o le kai minge ya mo le malosi ma ko i fa ia me ngakai ia fa nga ta waso lo tau le so fo so ko mo ia lo so ia fa ta lo fa na vi ia le tu ia le atu mea malava o le ola malo si o lava o tupe
o mea ai so sko ngā mea o le fale a fa pele te mai mo mai o le fale o ka avale o lava mea umo fa fe kai le kua o ngai ke o isi complain me la iki a o le ola me taua ya la ka ko complain e isi le o le wo o me la so nge wo le ko le au dia pe ku vai mane yaso ka ko fa pe fora ia vi ia le atu e pe kupe pe le kupe pe fale ya ri fale po le lava ko nga fale pa wale mea ya mo se me ma fan fan le tino ranga lu malu ruma ko ngi sila a ko langa le so fu ka pu fa ma lo se tata tunu le aso ma le aso e kiu ke ma faiva vi ia le ri ele fa ngo fiel ne so fu nga to se fu mo wolai ya ka ko on sa i lava i kurango nga wenga e fa le fa ngo fiel tau singo ainga fa yo fa ku ainga kausi ia o tau singo le ainga ia o ka ku fo le ka le sia ka ku le ngu ia ai mai so tau tua malo le fa ka ko lo la lampa pa au fafu ia o le lava su e fa malama ma ke pa Jerusalem ai tau malele le la we ka ko la ka fa malo le tau tua tunu fa malo fo long sa le aso fa ta lo fa pa ia la fa nga lo nga fio yo tala le fa malo fa ta talo le mai fo sa nginga America sa mo ni aso vi ia le li fa ta ia o tu nga lo nga ia yo vai le o le si uso la le a vele kuro wa mamalo te le fo ya container te ale motonga au o manga lea e se ro fi e chip se ngai lunga ka ko post na ko si for coming af kai le atua ile kau kua marisa ili malo alo matama fa na o tupu mai e o le atu le lo sa mbonye ngi sila ola mo sa mo fa pisinisi ya o le fiunga ya te o le mfayang ku ila lo o ngole ka fa ka lo fa Manhattan event center o ke le ko ka fa yaku o tsa mari male ngwango pisinisi ngi sila au se ka ria America fa fe kai le akua o le sa ili malo se o tupu mai o le atu fa fe kai le ri o ko la fa pisinisi fa malo ka ku ku fa malo fo ile da ki ngai male ka ngo fa ngi ku ile fa ngo fie ele ma fai uma ka ngaka fai ni vaenga ya malo a viele tu fatalo fatilo lo fionga le pilangi la fionga fa tu malo ma futa mai ya mo tu mo le fa ko ka mai ya lo sa va di vari ka kan nganga sista kala meli o iva va aitele le lo fi malo fi mai ma tala mai au ya ai ka kere yola ele uma ka fa ka lo fa ta mama tina o mai oko mai o mama dad uncles and aunties ia oi la tau la rea e ka ua kere ka ko kalkal ngoanga ia fiafi malava fa ta lo fa tu i tapo inga ia por fala le nga e fo ia por se papa ata mama tina matu por la wa sina sina so ta tu fa ta lo fa tu ia auto e a maninge ia so le mea uma ia ka ko ngi usira uma ruru a fa pe fo bo o so ki ia le hita wa ia hita ko ngo fari ia e fai le ia tu langa i ko kini o ko inga malo makua fai la ka mafkanga o ko ave ngi melo lo fa talo fatu ia il fa ta va ai lungo la lo ai fa tai fo ma futa mai le aso alo fa kera ku mo ko na yo tato tu a mat tu ma lo so i fu manuia ma lo fo la ma lo fo fai ta talo e wa muringa fo i ka kalo pa i le fa nga luinga i le ka kalo ngai ka ma ki nga ma ku fa fika yang re yo ko ma kere manguia o le sa ko ka wasa mai nga suor kai kai au le uma ko mangui ai nga fo wa pula la ngoto le so i fu ku la ngol malo sertino fa tai tele lava ya auto tai tele lava ia o le ka ko e nga ya sfanga we lu le nga bai e me la sfanga wa le so le ya swafo si so mangalo ka le swafo si wo le kusira fa man ya tu la sfanga o se uso brother ia mo fo ile tu ni sta usanga steli ia wala vai ia turanga fo el vala awina nei so i fuanga happy birthday o le sias fa na mua i lua ka kos fanga o ko fika e va via pa mo mi atu la so i fua o le fionga ia muangu ti alose pe o le swafa pese o le neita mari wa i longa i le langi ma le lalo langi ma lalo ifo le lalo langi happy birthday la o fionga muangu ti alose Dominico ia ngai ka mari ia sta mari e anga malu e alo lofa o mai ka mai alo lofa o mai kenge alo lofa iko inga malo makua brother lose ia si tai me ke mo mai happy birthday to you man wia le anga lo valis fulu iva tau sanga oi lo wono fiafu lo dimas fulu wono tau sanga uso ma lo fo ya ore tau tu atu nu kasi ngai ka ma pese sa o ko fa vai male pese lose po ko e maku ku umalo i mako o nga
O ile Moile kanga kai kangi e pese lo rose ke vai maku kuolo I maka. Manu ya lo aso I fua uso, alo faanga mo ia alo fangia le atua. Fua ya tu nisi tau sanga stele ia wale tau tua ina fo yo ainga nuu e kalesia. Ia e misi kako ainga fast ba o oire si kanga kai ese lo umaro si fui kako ile lango ingo le tatu ainga le fatu atua ile tu sa mo tas. Lo fa kira mo o ile uso. Lesia kako asfanga ele ngalo Gala sa o le sini e ka sia le rose ngi usila. O le rose le fa ma ya ele o le ali o le lalo lang o le ali I le lalo lang. Ya vai ser so happy birthday brother. Lo fa ken mo le uso ka ko catch up se kaini. Ka ko aso fa nga ulonga lua fa manu ya tu la so I fu le fionga ya sala. Sala repo amo tonight. Uso a fa pe e mau mai le ka ko kalkangonga nge fiafi modi atu lo fa anga fa munianga lo waso I fu nei po manuia le atu anga fo lo lufu kasi ele wa ko ali sala ia fa inkar pa ia wa ko alam sala ia barfo ya ke vanga vai fale ia male aing san bulu anga ia le uso le makai mai ir ka ko ole va le fionga ya sala repoamo tunai manuia lo waso so fu mole atu lo fa anga ia mai ama ua ia ma se fale tu foi ma a inga uma I so se va engo la langi manuia lo waso so fu al fangia le tua so fa popo ma fo ini sta sanga stele ia wa o tiute mo fai vai le tau se ina foi le ainga o se ainga fo I tulanga o lo fa tu ainga le me se na ia ainga sa mo ia ma tulanga fo le kalesia happy birthday ma oto uma o fa ilonga ina o te waso so fu ne yaso a fa pere mau aku lo suafa ia mai lunga le laulau ai e mo moli atu ia lo fa anga fa manu yanga ia so fu malava o tau lo fangia le atua fo ile malosi tului nisi tau sanga stele ia wa lava o tau tiute mafaiva male wala awina ia o tau ile nei so fuanga happy birthday to you all ia fa mnyanga ka kwa so fu na ngai de vanga manga ma ya ngai meango so kuskus fo I fai ka ko ia fa malo atu fa fta ya to le fa ko mafuka me ora ka ko se e fa si silanga ta won nei fa si silanga me official ka ko konsula o konsula ka ko sila male fon fo tu ke e ropen fa sa la un bel fiunga le atu sa via wa le atu wo fa la kusi ka ko fon fo ku I nei New Zealand ia o le fiunga ya to filau te steni o ia lea o le prestene ia o le fon fo ku ngi New Zealand o le fasisilanga o le polfa manatu fo ia pol fasisilanga pa ia mawolunga o si o tatu tunu o lo alalam papa au ne New Zealand o le tatu tutu o tasi manko fo le ko ka ko sisinga fu o ka usanga ngi ia e pa ula le aso mua le aso sa o le aso dua le aso mafua talo fatu singo fa fenga re fata scanlen talo fatu la singo fa fenga fa tai mafuta mai Veronica Antonio TP ai no malo ia o le kako aso sisinga fua masani e tatou au kilani malo pik mama o le apa le kako aso sisinga fua o le pokalame o le tatou sisinga fua I nei au kilani New Zealand e faia le aso ngafua o le aso lua le o uni I le taeao o le tatou pokalame e amaka saunginga pe saufa fo I pe alala I fo la ka ngol e ngofo ia mauka I le iwa to sfuru AM taeao o le mauta Samoa ia sila fia ka kon mauka Samoa me ro yele official konsula a matar saunginga li se furu taeao le aso ngafua le aso lea vai aso ngakua le aso luanga pa u ia tato sisinga fu masani ia ele fo ai ongo se fasisilanga e mai le fo ile fo tua Samoa ia mo official ka konsula ngi sila taun fa manatu watu a e avanoa a mata le fa moi le kai au pe kakala le fale le iwa to sfuru a mata le sauninga le se fulu le tai au a mai a sauninga yo le ile la unga fa pitoa po le special speaker of the day o le fionga ya tu yono a te anau yo tu yono te anau o ia le o le sa ia fa ile pidi fo ne o sit seni ia tatu tamam tira matua a fa pera le wo ngiko inga malo makua o le avangore le ia la ngai ia va ko roko inga maloma ko ka ko filo ai fo tamari ide yo ke lo fo ele ko fikalenga ya le mboenga tele ai ia male fon fo tu le fionga le ya tau savea mala komiki ia mar kong sula male la ko ofisa ile asolua uni
Uma le aso lea, le aso ngakua, ile aso ngafua. So it fall on Monday. Ia, ona mai ele o le saunuanga whapitoa mai le whaipule, ia te a nau, atu yonu. Ia, onga whaile o le saunuanga, ia le fionga le li konsula. Sao whai a feta matalasi, ala whai kula o fionga li, ia pola sunga fo i whai a onga. Ia, ona mai ele e nei whaafifianga ile aso, ia ona ta ape roa ma wha mai ai wha moe moe, ma ta warunga ile aso, o le kako sisi ngā fua ele nei tau sanga, lua afe, lua sifuru ma le lima, ia wa atoa iai le ono sifuru tau sanga. Ia talu ona tuto tasi si o tato atunuu, le malo tuto tasi o sa moe sifo. Ia, e kele aso ai le lau aso. E kele fo i kai au ai le lau kai au. Mana tō fo i tato. Ia o sisi ngā fua lava ia, e ingisi sa fai sisi ngā fua le kausanga ngenge. Ia bole au mai fo sa varinga nei tau sanga. Who knows? Maybe some of you, e fo inisi o tolo mai mo mai, even me. E le rope e sisi ka koe le au kausanga fu, so pe al mere faku. Kele aso le lau aso, kele kai au ai le lau kai au. A maua sa vanoa le toi ina malo matua po soa vanoa. A fio aku makalaku au, ia le fua mai malu request ko la koe pue. Se vai e ngei kere fonge pue, mo muringari ia, a wavangoa, pe a ule whainga lunga. Ia la waru e whake keke, marka kere fonge uka e pue. E pue merka ko sisi ngā fua, ia at least o lai, mo se avangoa fu e vai, pe a wavangoa, ngi ke wo whainga lunga. Ia wai, tulanga na, ono sfuta tau sanga. Wow, that's, umio savaringa se o kako kungu, ia vi ia le li. Kako wa ai mai le ngei manguia wa kako iai ma le kulanga fo io o ngase a malo le wei se tatu whainga malo mo se tatu tunu. Ia e kako koe kepa i le ongo sfuko kausanga. Se iau o maringi aso. Ia e siri infa pere lopo o makua le poro kike sa moa ia po o mea fo iwa o iei ni swinga a o le umilia. Kalu o ngā avesea mai tātou i pūlenga wha kolone ono sfuto tau sanga. Ia, a mausa wanoa fio atu mtala atu, au pa ia mawalunga so tata tunu. Ia, ile aso le a whaia le sauninga wha apitoa le sisi ngā fua o le neitau sanga. Ia, il moto sa moi mangele, aso lua, o iuni, ile iwa le tae au, ia, ngā waluaku. Wafkai, ia, ka whasisilanga la ngā mai uka kako official konsula. Ia, male kako fongfongfongua, kei roa lai whasalau ma whaitele o main, kako main le kio, Ia, male whasisilang muri le stala o ilato le whaafisili mai e koe whaial whonga la ingol fast au kilani whaafetai ma walunga whaamoe ma kou la susa au le a koe whaial ka kou whonga mo o tau ian tau whasili mai I ITs, yes, sa kufa ITs a ngafi al whaafika auri e hioko ere iwak oe la lele I molo IT o nga kere ia fio e koe whaial ka kou whonga le aso valua uni longo inga umal vasa o lea al vasa o nga kua e umar sisi ngā fua o le the following week, lua kul whari mong wiku, waru. Vai aso angar sisi ngā fua, e koe whaier ka kou whongo I le ngufuanga māsangi. Whaataulo mikiafu, lo whakau kako mikiafu fast, ngei au kirangi, ele o langu lea, ele o langu lea mikiafu, o lai ele ko nginga le fast ka koe au kirangi. Lau whaakau mikiafu, whaapea lai ki mga whaakau so mikiafu, viri ko miki, ia peke fio kul ka kou whongo. O kai so mikiafu, pole ale sai so lo mikiafu. Ia nga, ma koe kufai IT sa la ko ringa de skala ngafi ma 2 weeks ago and 1 month ago. Le ika ko IT sa lo ka ngu mai Samoa. Ia nga, fa o tatu fon ka ko fon kanga. E kuloa. Ia, o le asinga o leo mai ka wakusia mai tau atu le tūlanga o le tatou, o le kulanga le waire ka kolo la pāloka. Ia mai la tau o le stara, mai la kou, ele I le skala. Ia ngau ko sila I runga ngau whasalau mai le peita le ofisa o whainga pāloka. O le majority o kumaro, o la wapasi male afa. Kusa wapasi male afa I la tau le stara, e ngai kumaro ngau piki mengi. Ele io o le afa ngafa ko afasu tol pasene nisi fasu ipo pasene sanganga lua sanganga koru ele I afa ia le lola paloka o ko I le mamalu fo le tu malo le lai le skala afa pela o ele ke mai mo mai le ke ngi usila au ko ku malo sanganga lua ma sanganga koru kangolo e vidi ko ainga Samoa e siaki
Malo heta whaoi, malo Anastasia, malo McFall, malo Tofio Tamatane, malo mafuka mai. A whapeo leke mai mua mai, ia po e mai mua mai sa mua ake le ile skala. Limas futa la ka ka ko nginga fast, e ko nginga le fast, e ko nginga la e pa ka ko. Ia le la limas futa la, so ko nga sai sai limas futa la ka ko nginga ma ko ngi, e se fo ko nginga le lo Anastasia ia la ko le ko nginga fu la ko, e fo ko nginga kala skeke, yo ke le lo abu ko. E ko fua ainga makafari. Mala ko nginga. Ia matula le fo makongi ai limas su kala va ka ia fa manga ko mai heta. Ia or ka ko lola pa loka le ka ko o ye. Fa sal le anga kasi fa sal le anga koru fa sal le anga fa. Longo winga ka kasi dua koru fa nga wa sila fia le ya nu ne. Ere yo ole afa longo winga. E to atele le mamalu o tu malo ne ere ile skala. Ole majority o ku malo le ku wa pasi male afa o isi da wo vars fu pasene. Longo winga ile ko ke fa kai fo imtanga luenga le ka ko official finga paroka ile tau tua foi le marope ne amina fo si fa talo fa so fa le fa talupe se yuli ali no ia male fionga ya fitu aso fitu marope telo di popo and Madeline Katinya malo ia longo winga a kind of like onga ngeli sa li poki dia, so maybe tomorrow lai nga rue ale ofisa o ka ko fainga paroka ia fa solo le skala. I think ole ofisa lai nga rue ai o te masalo na yo tatu tangata o lai fai me ku o ka kangaka o le fa solo ofisa e o ai ku malo ingu ku o lai o le ofisa, so nga se ku alalo mal fa manatu se tata tunu isa mo awa wa se lau pasingi ele paroka ma ko le ngi, so don't worry about it, e mau ke popo le ai o le wa yel ma ko plan B o plan B ma ko le e ka wa ku ngi pa ma ka ko life ka ma ko plan B le ai o to le sa mo ia ka ku nga lo i fo le skala e ke wo ku ngi ke wo so fa fo se pa wan mo fi va ku ngo wo pasi ma afa ke lo ku ma ro pasi ma afa lo ngare ko ele ko ke de en fa nga happen ma singa ngi ma singa fo pe ko rua masinga wa ke msalo bo o ale kulang fo le bo au sia le sela paseni ia o kulang or ka ko fainga paroka malolo ofisa fainga paroka le fionga le komsinga fainga paroka malolo ofisa malolo tau tu atinu fa ka fo dong sa ima ulanga fo fa nga yo inga fo o ka ko ia o ko lava o vai mali mai tau tu ai so ka ko ale lava le pe ka ku ma fa maungi e kaui mai ele aku po le asenga luenga faingo fie ele faingo fie la ko nga luenga tau ko inga le aku ai nga lue mal fa mauni ya kal ko mai oi e fa ai inga oi si aso so se nga luenga ke fainga luenga ai po le lava e fa ai ina lava oi si aso pe e fa mauni e yo tiu to fe oi le tu fa malo fa kai or ka ko o mua Fatalo fatu laina tu yang, fatalo fatu au tina fale tolu mafi malo leo Ryan, fatalo fatu malo mafi tabai. Se yuli urika malo fatalo fatu ilau fionga. O mai kaua ku le o le dunga le New Zealand Herald a mako. E la ngona fa anua noa. Fa ngoa ilo va ia kong le la kai au kai mo fenga lungo. Ke lo kau ku le New Zealand Herald. Se fulu alo matama whanau sa moa ngari liu mai. Ka miki di liu, sawa ina alo ma whanau sa moa ngari liu mai ngei. Ko se fulu le linga sau lunga le New Zealand Herald ang lela. Malo va ele sa la polonga. So ko koi va aya kule ya oisis malo la va sa se aso fatalo fatu. Ia. O le li poki le nga sau le oranga tamariki ka ko ngei New Zealand. E to avalu teine. They managed to escape. 10 Samoan teenagers managed to escape 2 boys and 8 girls. Ole mele kupu. Ona yalo mafana fo yele ngari diu mai. E lua side e lua i tu tupi. Se fo manu ya tu vasa. Kalo fa se uso malo an se fo fa talo fa te ale uso. Lo fa kia muri anga masi ko inga masi lo makua. Wale po lima malo lima le ma mea fa talo fatu. E le fōru maka upu lea i
i alum whanau i liu mai Samoa. Aore mea e whangoa ai. One of the girl, out of, kuso na i alum whanau tini nei. One of the girl, kulo wala ava kusa orang ngana, tu lo fut whafonga mele atu. Malo e rolini. Maikanga se tasi o alo, o kengi, na i alo nei na liu mai o kausanga, o le age 17, 18, 19, le age le o isinga o mai, o laila aiki o isinga o mai wa teenagers. Alenga sa wai lungo le news. E ma se tasi o alo tini. Nga maikanga e nga liu mai swafia ngainga. Fai aude nga ngofu ma di liu mai se tasi o tini le. O iskengi ki ese. So all these cases, they all different. Some from Wellington, some from Auckland. But oka making e, wa manager so sola esi ma inga ia. Yo le ma yo le sango le story ngai ele manga ia. Au fa ko fa kalanga mai o le abuse o ngai fa ngawi e mai nei. Au ko ke poli, o ke malama le ia. Langa wa. E fa sko ke ko making nga mali wa mai. So awala ke poli o ke malama le ia mon bore e lua side o le story. Ai mo ta mai ti lava ia le nga mai lunga spur Samoa. That's o le namba le spur ko mi Samoa. E lo se ngumela le. Ai o se mata upu fu e taun sila ia isi o tato tunu ele nga kai Samoa. Ai ka kau fuinga sila i tato lava le ni sila. Po le akong wale purpose ma le mana onga nga i mga o liu mai ka maiki. O le mea le ke le nga di liu mai ka kuka maiki. O le kala foi dele. E ke mga o mai yesu e silu mana. O le kala lava lea. Yes, o le kako kala lava lea. O le liunga mai foka maiki. E le fai ngofie. I le process e fai ngofie mo Samoa mangi usila. A wafoi, o le liunga mai o iska mai ki isia kung o laulang, e le fai ngofie, o le process lava la le vao Samoa mangi usila. E fai ngofie, pe afa apea. Afa apea, wa le kau kero uma, o Samoa, pawan me e fai ngaulenga futai, me ise poku e mangoa pu ele aka, ave Samoa sangi loia, ave Samoa sangi maku o mai kia li liu, ave le court, ngala ava kwa sangi mele order of adoption, ka mai fai pep whangau, pure oi pe passport Samoa, pe passport New Zealand, pure al meke mga oi. O le process la lia, e kele ku pe alu e par e sidi a kunga whai ngofi, ngai lore li liu mai unka mai ki me Afrika mai sia kunga laulang, e whai nka. Ai wale kase i, se keisa ka kua mai se la mato New Zealand. O whanau e le ngakai whanau e ang mai sola ese, onga ole le, wale upure i e. E ei alkam ki ke sau sola ese ka, nga saua malonga mga kwe sola ese alka whau. A le mere kupu, e tele atu le numero ata mai te abuse lava, e ngai o ka kou lava ka ngaka. So awala ke popole, o tau umale sali di ua mai whanau ma whaile lei, di ia le ri whafkai le arufa. A o kou le nga kou di ua mai ka mai ki alo ma whanau nge o ngarsu e ngau sau kupe. Lea mai ngai ka mai ki, e o lea onga, ma ngava mai kou o whaisinga ruenga. Danga ika nga ka whapea. Ai le whapea o tangata mo fui whapea, e ei lava ila kou le nga mai kausi le manguia, whai kai kou rumwha ngau kua lofa Samoa. Ai o lea nganga mo, iango ka kou Samoa. A o le mea sa oa, o le liunga o kamikiki, pe aka koku sa oa whaangi usila. O lo di liunga o kamikiki Samoa, e le ungi mea whapea nga, e alanga e liunga o kamikiki, e mai sa oa whai marua kama. Pe a whapea kau ki o sa oa le mea kau le adoption. E leo se li diu mai foi whapea mai ngai ni sila awa koe au ngā ea unga mo le whainga luenga kong Samoa. E foi la le vao mākua i lua, mākua re Samoa por uso por kofinge langa kupe kia. Wa kupe kia me le li diu mai ka mai ki me whapea nga. But ia luma kukua foi kai koruma. So, make it short. Ia o tulanga na, e le o se ngumela na kiki, whaangoa ngai whaangau. Ia le wai wang sawa inga, ia le waku wai. O le whaife au kere i lopo whele nupo le a, but e le doesn't really matter. O le whaife au ngai li umar ken kiki rea. Ia ngofu ma, kuloa le upo koe kia, wa upu ni e saa, ngofu ma rape lava si alo le na mai la ua. Mai kanga, ki dia mai lungo li po ke le New Zealand Herald. Mai kanga si alo rea. Ia kere i lola wa kwamfot pui. And o se whamanatu fo diri. Ia, kere i kau whai aku. A whapea o le ngangai na mai nei whanau mai sa ini manguia. Yo kei roa le nganga, kei roa fo i. Waka ko mai kawa i ko i kia fia maa singa. A solar ka mai kiki warfa mai TikTok. E o wha mai nisi sa o kaunga ka. Ia ai ei fo i si whainga re wheka aku. E leo le leina whaina i whanau pia o mai. So they always two side of the story.
e lava ka mai ki o mai sa wa e alwa ye lo ka nga sa wa malanga plan sa mo o le skam ki ke ko su li mai fuka sang su fa wa sa fa penga ko ngu ngi sila ro fa ke ngi sa mo nga ko ngu ngi sila ro fa malong ko ma malong kinga nga pa ya ko ai o alo le seu anti nga alo ko finga lo kama alo le so ro kinga sa lo ka mi ki e fiu le nga re ngu foi ka foi fa le ya la wa sa wa mal plan sa bol me lo le e le sa mo wo fa Facebook mo nga pa wal me fio ku vai nge mo fa le plan but not everybody o isi la ka maki e o mai ngofo le a pius fo le a inga inga la ko mai so o factors ia le kupu ko ngo ke se swa pe al me la e fa ko la ka le fa no no ia ngo le fa sa la mai lungo le e ang sila se fulu walo mtam fa na sa mo they managed to escape from their family the people they adopted them it's ele se me le ia nga swa manga to Afrika ia na ia ingole nga lo fa mai foi na ia lo fa na foi le lo fa le ka ko va ia foi li ma vai ia si uso mas ko finge sa mo po se ka sengi foi li liu mai nga ila ko halo mai la fa nga ia a o la ku la le mai ia foi le tu ranga le ia si le ku a wor ko fa ia wa ia me fa pesa wor ka ia ga me ke sa man ko foka ko bole vanga ko fafo e mo ia ka ko ne fiu ma ka ko ni se la sa mo a ka ke le ma san ke le ele a kau keiro fa misi ka mai ka malo uso ka but ino le leo langa fo yas faiso e ke lo le ngo se longa ke la kusa mo e lo fa yaso ba wanga le o ke le lo le ka miki pa de ke ele iso mala anga ke le ile ka miki ke sa la dis ka miki nge sa wa ye uska e dis ka miki ke sa wa e sa lo ma fo fa a inga ia mo ia ngas fa mangaku o le mela le mo a ver fa ia le va inga yo meia o le ala ko ki le malo ni sila male o ranga tamariki o le afa fainka o lo ngowinga le afa fainka o le ama ko kilo o le alma fu anga liu melu ngari ina kam kiki ngai wa de ba ele in fesidi fu ye nga pa wa fesidi le yai ai lo ngowinga la ama ko kilo la afa fainka mo ila to le mana mi le fa no kal la le ba nga ya le fa ye mele le lo ngowinga afa pe o fa ka ingolo ngali ngai e ko ka maki ale we manga li mo iska maki ko ka ser kilo ngisila ngai ko lu fa nga wa na funga o la me la ko mai iska miki ko le la fa fanka ele pe yo aso la pola ma le pa wa me ya la la income ya ma ka ngo vai pu e poco mai o pu e poco vo e pu e moenga nga ave mal pe por fare lo ye it's a 3-bedroom house or 2-bedroom house how many people under your umbrella ele la fa fanka ka wo ya o kunga yo ka ko story nga la ka ko mi ke wo umi ya ese foi ngi me ele fo ngi makau ya me fa pia e fai fo le lo fa ko me fo sta me ki fa ron kaka ya e fai fo le amanga e manga ka me ki ola fi me sa in mangu ya me foi ya usum ko fa fini e wa sia se pa la ngi fu mari di do pa la but e sia ka fo ele ma sa ngi se ainga ki abongo fu mari di manga me sa mo e mainly ya also cousin or somebody from your village or relatives they always a connection pas ka fo le e lo ya menga ka le ku pumai e matanga ai le e ai ka ngo ko sila ye le anga i ku pa ka ku e le la fa fa kai mo ni si alon fa na o lo manga o sa o e el flo ni lumana ya ka ko sa va varia ku lo le ile sika ko o video fa ilo ele ya ko fa ya le aki ta lo fa Brenda pui pa ko bili nge ko la ka ma alo ya fa tu fa ku fu ole so ya mau le to fine ya Brenda pui pa hunt mere la ka mo ko check nge ya kwa pi bo ka de ka ri mai menga bo ba ko bo ma no bo fa ma ka ngu lo fa ku so ma Jacinda ma fele so le fere de ngai fo la mai e ka ko ka do ma la va ri ai do ma la so muria alo sio le tu ma lo fa tai ma fa mai ku lo wa si so kala ula ia o fa ai lo si tu singa ku lo wa si sa bo fo nga o kala ula la va ngai o ku fa fingo ma sa ngia ma ku fa ai lo le fionga porto fa ya la tino isana tu singa i lungo lo penga tfa ilang wa ia fa tai al polo keki le malo wa ia fa tai al polo keki wa le ka ko lo ma le bo
ai si ka ku o ka ko fa lo upu mai mau ka ko fa lo upu a ora makira kilo kuskusinga makira kilo kuskusinga fa mai la ka ko le oi le tulanga fuli o tangata pa la ka ko kala ngor isu fa la ko si sire fa mai ale ile fa ngor kuskusinga ale al ne tamari wa tu di mal fast wa kuri e ko fast usa la ka ave la fuli ka ngor mere la ka ave sol kula fongo ya la ko fi min skala ye a wa ko fast bo mo kuria ku ni mo kuria ku alofa ti si ungia alofa ti aloso le ala wa kuria kulo aru mo mai o mo pau o kulo pau le orkangaka re fia ke banko fo orkala anga orka ko o ngai fo uso pole sunga ho ya letinu ko fale kin orkangaka re karu mai ngaka amilo mai ngal ya le road show me a uma le fast o mengi pau le orkangaka ile ikurunga fo sembe se la unga fo de sky au mga ko limas fu kasi kumaro ola audi lava e kai me sui e ku ye istamari ile le iku mai ko fale ari di o masinga lupe e fe sui ya e kai me ku ko Paulo kangaka Paulo me ngar sa fa i mar telefon ke vai pasi aku le kema la hele o da tsai le ala mo ku mo le mere ai sa foi melang fa si silanga man ko foi o yare nga fa ma fai me le fa mai you better leave my family le vera kala o ki ka ko foi si kala foi o sta mari fu ma ya was ka mari o ma ai se fa la kala Sei fo manuia na fionga fui mono li anai sen sau fa alo fa atu fine alo fa si do makua ma ko fari ia or ka sengi ko vai kai ka sengi ko mai kai le ori ia fa ko fo la kala ole ma li yo o ia mea ia le la usa fa sa la mo fa mai e au ngar polo ki mai e au ngal polo keki mole tu malo fale ata lua ai koe fa sira mai e lo se polo keki le fast o polo keki ale malo que no cara sao le foi ko mai mo mai e de uso so bico o que le iko nga paure me lo fo ide ko fale ki I think it's lo waka umaya. Waka kaini. Leave the politics, leave the arena. Let's focus on your health. Alwe pule tu lango lona so ifo malo loina. Ka kiat por kiki. Ka kiat por kiki. Awangi ko popole yo fengi me. Yo fe fongi me ari ka ko fai fon ka karo lua feru kasi. Me nga mo. Kulo wala ki go. Me nga e mau le halo le road show. Ai ke le aru runga fai le mau ko le kema le fa pia. O ia o le ai so ke efe me le sepolo ke ke fast. A le nga ko ka amilo. Le nga foi e fai le road show. A nga ke fai mak fai ke fongi. Le ala wo mbangi wa kukuri o ko. A le wa sa fola mai lunga fa me le sepolo ke fast. O polo ke ma. Se tisi se ulungia. Le a ese kala vai. Agare ku mare fast agare ku mare fast or kai minge ya urungia wa kokongi foi dalo fa ngo ka iva yusu ari tisi agare ku marka ko fast ai or kai minge ya la le fe o imasingi ma pala nga kai fa de ngo yo ka kongu ya e o fola ya urungia ti e ke la ku kai yo bole ko mo se ba ngo ke furie ke lo eri le ipo eri marku ngangi or kai minge lo kokongi or kai minga le ya kula e pa fa ko fa mai ya vai fat pui a vera boringa vera boringa ti si mala boringa la kingunga o fi ai pom fi kungangi ala wo pura street e malola Mackenzie no pura street yang al causo so aku ka fa pia vidi de o ka fat pui la boringa ele se la ko ngakai fare malo e vai de mo sa munga mai no sa munga mai fa mai ele se polo ke kel malo ia o kere ika la ko sa kere ika lo ngo fo ma fo ngo mangi fo yo su le lo kole le ngo fo la ko Facebook fo le fast government fo ko fa alongo ale o ka ngo bola la langi e se me ka o se fast government bong you see da e le lepa e le national e pe fo Australia America
Ora kai mea lai o kanga kai kongi. E se me ka o se malo se a renga kuria ku au fai me la ko page fo le ku e mare local fast. E langu mu au ka fa. E langu anga ro ko. E langu anga ro ko. A le ka ko lokni. O renga o fa fa ma kura e par me ave se fu fe ka se vai le uloga ka. Ia a wangi ka ko fai o kere o ika. Langa foi lo ka ko ro ka ka fai ma fa fa. E kasi era ka vai ku ye. Man, you better leave the politics. Kai mingi. Awa ki fa kadi. Ole mea ngai ngase oi. Ia wai le fa pe ole tunu oi. Malama. Ro ye ko fa mama ko fa loko. Ia nga o ngai. Ma ia le misi se ro so ngar ki ea sau me ai. Ku fa me ai. Fola la auri. Me la ngai ke nei roi. La ngai ke nei ku ai lunga fola nga me. E ke nei ku ai lunga ke nga fola i mele roadshow. Nga lunga fonga fai lau ke fongi. Le ala wa kuri a kuro oi. E sa lo fola mai lunga Facebook fa mai e os pro ke kier fast. O pro ke kier malo. O fe sa wale malo nga fo. Kera. O asa ora. O kai mingi. A sa me fa pe bo ka re ko popoli. U so le levo i ka ko ma fo. Ka ke ko popoli. Bo ka ko ro mama wa ku. E ke le ase ba foi lo boy lo le ready lo pa lo ka mo ele ready. But it's getting close to the end. Very close. Ia lo vai a kungor fongor ve aso fo. Le o mai bo re ni puru. Ba wa re mele ye. Ya i bongo fongo fo le peo ka bongo fo matilit. E le peo ka ya ko va ku Facebook a vesi. Bo le ai wa ma ko i le ai ase si me ko. Le ai se si me ko ma fo. Pa wa re mele ye. Nga sa wa ku si mai ngo ka kare ngi wa ko check mai o Anastasia wa ku lunga le pecha choma la pimsa mo wa pesuri e ma ka o kia va sa lunga ka kare e ka ya ku la e po vai for somebody as a minister or kanga ka la minister fa ke ingo ha o la me la wa lo fu you know o se kanga ka mature o se minister malolo si anga fa po ke minister. I will never do that on Facebook. Okay, they are posting me fa pe fa mai. A ngangi polo ke kinga vai nga ko sila ya la audio fa la audio se me fa pe. Nga ko sila ori fo ale vena ko sila ori fo ana rosa. Ya morio o mai se. O fa se me fa pe. Pa wala ka se fu mai. E fa ka e man ko for ka nga ku da e. Pe ora fa ngo la ka sa ka tu di ku e kula e pa. Nga ku kula e pa ya ko fa vela ki. Le la usa foi mai anga mai fa mai e au nga polo ke ki bilionga mo le la ko ku maru ai le au nga mo le pa a fa le au nga ya le pa e au nga mo la ku ai fa iro me asa mo o polo ke ki le polo ke ki fast al polo ke ki ra a e aru yo le official le o fa nga pa lo ko ile o i pa ki nga la ku ko kasi nga la ku pa ki fa pa nga la ku le pa ki aru le lola official foi nga palo ko o ngai make ya langa la ro kurio ko mo foi nga bese remove ko ngo remove esi e kere ela ku nga le cha pipi kere ela ku ko kasi ia bo ko le fika paro ka so o ka ko plan B era uma ko fa o lo ke aka ia o le ko akele au a inga isa mo o la ka ri o la fai ku fa nga kupe lo fai ku fa nga kupe o ke lo la fa pe o to tasi o la inga umor fast ni sila Australia Amerika Hawaii kukuila la le bo pisi ke lo ka mingi e le ko o le ngia se fai pule le ko fa a kupu makamari o kumalo alo tiri ele ko ringia la lenga le wa ko fa mai ya wa sa ko fa nga kupe a me or mere ya e ke ya bulu fa ya pia fa ka lo fa ya lima sukala okay mai ya e fo do ka la nga le ambia la ka ke ku al fa le pasifo le ke ola ku ele ma sangi la me ba ko e ke au fa ka lo fa ku nga e se ya ku lima fa ko ma se lima sukala al mela ke aka yo la u la ka ngaka
la foi la wo fio ko e fio ko fai media e ko sao fai ngale wo ma ko mala malama le ma lo u tanto nunga ma la uwa ai ele di fa la tunu o ka ko plan pila nga fast longo nga yo ka ko ai nga sa mo longo kala kala ngoa fa manatu fa matala au ke lo ala ma malama e le ko e kau sufia fo le to fa po ma fa sufia le ko e kau fa fuinga le pasina ale tau tai mata palpala o le ko fa la wa ile tatu tunu mo ke le sala fai mangongo apolima ako oporo wa imala malamba mo le to telo le tunu po le ngola ka le imala malamba wa ka penga la me ka ke lo ai ka ko vai ka ko i fafu ma ko ka penga e ar ka ko vai sa mo la le wala ma ko ai ku malu Ala fali ya tawa Nielsen Peterson fa talo fa tu lau fionga ia polo sunga fo le ya tawa ma lo am pukala ma i pukala mi nge fia fi lau sunga fo mal ko fa vai malai ma de si me ya tawa vai le makanga i wang kia i yong kia i ko inga mak ma lo ya le so lo fa ya o ka ko plan pinga ka ko ngaru ruai fa nga yoi pe ta to ai ngi e ile me manga oi sa mo ka ko palo ka le fast i ka so fu na yo tato ainga sa mo le la ka ngo fa makala kala ke lo la ko ke le la fo mal mala mala tunu a le la fa ka kala kala ngo ngo lo ai bo lo ka ske ngeo bo la ila lo le la ka ngo media ya la bo lo ka ia le to fine ya langi ke le somba oi fo le so fa matai sto fine ya langi bo mo mani no ale me ka upu dia ai ele me le ngi fa la kala i e le ma fa yon ka ko ngo oi makai le so fa matai o to fine ya langi ese lo fa alo tengi dia o te fa alo uma le tu stala ai unga eu foi le ko finga ya le lua a mesene o lo fie ye le ke no mere ka le tau no le voice ka ke no la le leo o ai foi o a mesene ku lo fo so makai fo to fini o le manga yo fa ngolonga leo fa tu stala fa pega fa la leo ke o se to fine ya lan paulo fa ngonga le o le isu le ka ke ai le bo ko ruaso le ko fa fonga ko ilunga le ka ko pokala menga le wa loka se tu fine ya ngala sa le ya rusi non tun sa mo ko va ai fa fingele le ngala ku oskaria le fa fingele le ngala ku oskaria le ngala ku la lafo upu i le fa masingonga la lafo upu le aro malo nga o oi fa fe ngai fa mai lango lango le fast mai ya la u del mali to la u va vale mai lunga o sa mo le wo ro dunga pen fa ilang le fingere la menga ku punga ka mu ko fingere sa mo i fo kula e pa mai male ala o avi wala nga fa la kala sto fine to stala le ya lang o langi o le president o le social auto stala sa mo o lang ke soma o io le president o le jo sa mo le vana tau to fine ka ko ngai tamari ia po na to fa fine ia po na tau sala fo ia e fa maku e ngal wenga kuskale sa mo e se lo fa skingi a le mele wo lokai e makua fa ngo ya lo ma fa fa o ile ke ku ia or kanga kale whoever o kwal pongeli e ai mai siku skala le bo ro o le ale ko ka fi sa kala mai de wa usku skala ke lo ma story so mengi le wa loka si kengeria ei la be ka u klengo I think la be se le mele ke bo offer ka kala ngoa as ka kala ngo pe ko finga la ni male mele ke le fi ai sa mo ole makua corrupt lava corrupt ole not makanga wenga leo le awa li i lava ye i le ye malongo ma le awa li i fa yang iso su enga ya pa local fast le kausa fo kiria uma sia ka ngaka ya awa li i la nga i uma ka kwa nge o ka ngaka nge wa ai la u ya ku longo ma le awa li i fa iso su enga ya e mo yo kangi o le ngola ka le mo yo kangi fo le ngaba a ka ko va nge ka ngaka i boka loka
sa mo mere ye nga le speak up o ka ngaka if you say something ke vai fa penge me pio makori yonga te ai le ka ke ro ke se fa so vers fo Samuel laku Samuel ka ele ko ka fam kala alwa ku Samuel roka alwa ku fele ke so le la aulel mali to o le kanga ka vale ingo la aulel mali ko o i le fa ko la kala e makwa he cha pipi ale rani ngai longor ka ko mal mingska le ngola kala o la sida le mingska sa ngofo fa ka so o le aingo le uso nga ro fa yela auli mai i le nga kula i mai la mele ku ba vai le nga avakwela audi le kala o le wa yele kala pe mo isa mueru pe le mo o le kai mire ile o le wa ka kaunga mai lo ilunga avakuri mong avaku sa wa avapenga ka o sambuelu nga fa kuri mong ya vakure fanga mbe uma ima ko mengi o fam kalanga ele i fa maungia nga ka ko vai o lo ka kuri mong dei ma se menga fa ya de ai ma se me kasi nga fa ya o kere i rola po fe mele ave e siwi e siai le va aya leo male mele siwi e siai la ko kilo vai ala nke soma o ngore le wo fam kala vale fam kala mele tata ya anela io me la vai o kuskusinga bo kiesesi o yese me o yese me honga bo lo kasi kengi le ba le la ku sa le me fole le ave ale o me bo nga sauru kanga kai lumpe pe mo isa mo pe pelo ele ma fainga ko fa se fa mesingo nga page le appearance o kanga ka balonga longa soi fuata ulo afa ele fa pe ke va ko sa mo pe ka le nga ba skama pe kanga ka fo ile le ta ulo si longa ko ke va ka sa mo le suki nga ko aku ya le o me la so ngi sa mo le ai ma se me ale o le nga fa ya le buka ko do o ke sa dise o le ra ninga la ra na ye longo male awari ier ka ko kanga ruenga leo o la ran fa HRPP la ngare pepe lor kala le lua fe male van ngale lunga kuku mangingo le fam kala nga mel observer male radio New Zealand nga fai fongo al parliamengi aka pinge ka por commission fai nga fai ngai open ai available online ifanga vai ka leo longo saka nga loka orka vai mea nga o ka ngaka la sori kula fongo fa mangalo sa ka ngalo kalungu a mai fanga mai o fa sor kula fongo a o inga se fio ku e pa fai ka wale ari ko ngai dunga le observer ya fa me bo ma fai ngare ngare fai mo yang a timote ya lungu ari nga mai fanga so who knows if wala ki o mo la so da fa fela isi aso ikedi le la ka ke vai le ke lo fanga i bo ko la o mai le fa ka ngol esa de mo mai e ka ke le po fe le lo pongi si fanga inga mai ele ka kanga ko mesinga ga ka lea e makwa ile ka fe nga yang ngo folongo i le ala nga avakur kala le